Komori watukufu mjiundao harumwe masiwa ya Komori, watukufu mjiundao harubonzemo ya Komori, haini bahanu kaudo mjiundao. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ni wandu masama njia hapo nga mjurambia ukana yesongi yonjema. Rerenge miadi kangarjunji abanu leo kwa leo banu zele razenu baisho ramba 21h de Moroni, yani yo pile shayenje za dakika tonchashi yende problem tekniki tamfikiri kwa wandu wa constate vitu waitandi se video malheureusement ile mawasiliano ya kaubege abonge Walaikum salam wa rahma. Abonge anzartike wale kama kawaida sikari njiaru maze mimbari zinu banu sikardo tahari la wakati leweze madangi zonne msewandu waono marhaba menji ya resongi njema abonga ngarendao droit obi madda za nsebanu skwalelo ngawe madda ya husuzelo njuma za Komori joka ujari detaye banu neze arudi za serikali namna za tafadilwa rijuo wandu kawe namna zi ngeyo hama shahula wandu walao namna ze lonjuma za serikali za fanyiwa ni namna ze arudi za serikali za anyisiwa no wandu wa serikali na abotido chokade serikali inu iliyo leo haini serikali ya haja. Alaikum salam. Oto fanyezu wanzao harumaze lonjuma ne arudi kauli za serikali madda ya bili gabone habari za ufe dialogue kaordo kauzaba banu hauraji ijo kaura mene ndongo zinji kiasi ya utosha limana kaleo kartonza rikewale na nyina mpartage video mteze jemu ili wala mapirati watu jawandi so sinyale video ya atu au kanko koza au hawinji zararu na mjoka hoda mahadisi banu ya husu le jeshi la Komori ikao mwanduwa ono harumaye titi ya Lukmani shatika hanza wanduwa ile wendo au ka juzi ya ile le 26 Lukmani hende hahulu tenwi hajaka u exige le jeshi wa irenge hamvu shangarjo de Tayibanu imade yane de suala ya domba hasibabu mwanjuka ujani tahini ni eclaircisse banu yetu situation ilo domba juzi tifumbu wa wandu komsa harumesu ala ya domba inu lewo inu ngamjoka udetaye madzina nezenrongo za saza twanziani ni belu yanzo ikao ya zirenge yani yanzo ya temu harbatu ya harume domba ngamjo zamba banu wa Komori watukufu Mwenyezi Mungu na jailio malahoni mjihundrao na harumaini bahanu kaudo mjihundrao ikenganyi haruma rehma na amani na usalama ngarendao takriban ya mbwese mahamengo mine na mitano aina na shenda hau amfikiri ngarduka ufete 6 juillet fête de l'indépendance et 6 juillet jao amfikiri ngejofanya maha 49 ans mahamengo mine na shenda rangu wa Komori rarengo uhuru kantu dirwane zisabu lahi wa Komori mru hamada mileo njwabanga mina mahamengo mine na mitano na juhana hunda bahati na kawenshi moroni hasibabu deze famille hau deze relation ngabu wandu waluna mahamengo miraru na mitano owa ani wazali wa haruma lonjuma ngujuparisa leo wandu wa moroni ngujuparisa wangazija wa hetanraya wangazija wa habambao wangazija wa moroni waluna ze lonjuma za serikali wenda hata wajimilikisha wafanya hamabala bahi zilaza hao wardiwa siabo wardiwa renge ani wasibala tena wardiwa renge zi arudhi za zilo karibu na zile njuma zila wazizingi za toli wawahama hata nyumba za toli ngazi wajirisi wao abongeleo banu neze renseign marulonizo rakautunda parce que banu si wasaya si haini rongoro jor kensi banu rizambe balanga rizitundao rijue heli zilio ngeri jevanu rizambe wa Komori ngamjo uona wandu wa moroni kapitali ya hatu amadi zora hamba bana ngarjo uona wandu wa mitamihuli wandu wa mbajini wandu wa mabavu yote pia wangazija jimla waluna zelonjuma moroni majeshi kisaswa majeshi au wandu wa serikali armaya administration wajimilikisha zelonjuma za daula hata kwa tutahawa rohe
wajokata yari wapwe nkode no ekawambilo warohe haruma za longement na vanu sodo zamba kavanu na riguonu wa ensi hatu ikana madhoma na wenji wazee wenji waruma ensi hiyo kwa japaro karma uchamfu haubayusho wakaufanya zenongo shazi kaufanya kiusitirifu na strateji za aili watiparwani aibu leo inu ya direksyon ya longement warende hatopo watongwenda webima arudhi wanika wandu wajimilikisha ngabo wandu amto hadisi vanu ngabo arudhi iliyo volise upando wa juu de nyumba ila ya doka ne Cour Supreme ya doka ya mliba ba upando mbwani yabo ngabo bahanu baloma na place wandu kanti wana ba bahinga abo mungu yenda yafanya makaratasi ya jimilikisha ya arudhi ila kutuisha mundu ya rongowa ichuka yonti kwa timrua serikali timrua hatamba timrua wani moroni ya kozaone za rongo tilameri mndu hato jimilikisha ya arudhi ila haradire se abo tena yo ataranzi bon lokomore tika ujuele si ngabo arudhi ilo ntini mwe plan yo ya he plan e arudhi yo ya he plan entre plan na lisese de mamecheki ne jesi ila de serikali do ajerehu bahinga bo arudhi ilo yabo yanda ya hulwa ni mwanambajini timpaka ni mvumbe bana mwanambajini wo ya hule arudhi sharti haji hundukana ijomkiniha yatinwa zibata hajardi hautahima pesa ya tawe ye arudhi hiyo ijairengwa ni mwana wa Kamali Saifu Simo hajimilikisha yani yonde namna situation ile banu wandu wachoko uhoona wandu wanomewa ma ministry wanomewa ma directeur general wanomewa ma secrétaire general wandu wangamiza wentinu do wandu walio hotopo no wandu walio darme direction ya longement waudu wandu wangamiza wenti hatu ze arudhi za daula za rengwa za milikishiwa wanadamu watu wandu wa hazi wa serikali wajimilikisha wanzi hamadi na aruma ze arudhi za serikali ze arudhi ze nyumba zilo kule hula parusu majeshi watawende retraite toujours wa garde ze longement nguparusu wandu warenge retraite toujours ngwa wana ze longement za serikali ya wakutisha mri ya rongowa shangar tongo jabanu siwasaya rongo zitwa jina dema na siwasahaba hanga rifanyao utundivu ngasema juge d'instruction ngarisanga ribuaza instruction za haini idara iliri tunderi jobanu kweli azalinge mwi wandu wa mzingiza uwa ma gouvernement ya hae wape wotwa wala inifu shahata watiti baongwa tsanga ufungu jinji harume situation ile dawo harume nti abonge wa Komora aanza wandu watike wale situation ya hizo longement za Komora rijo hanza gari parao hajiku direction de longement warengeze disposition zao nano topo narijua o zirongozi loibo ngo pariso ngo joenda waone meteo yonda bala jumeli se jumwe ambassade de France iyo arudhi za serikali zirengwa zimilikishiwa wandu hata wa matrikulewa zimatrikulewa ani zenongo ani msajaja uli harumenti abonge wa Komori narijuhe zambe sasa baba hatu ngarjo tunda zambe ukana leo ngo parso mundu yende haruma ministère haruma direction ya unguwe arudhi 40 metre carré 100 metre carré ya jimilikishe baharingi harmaezi haumru ya subuti na mtogomunikani mfano ye longement ijihundrao karibu na migration ya Mustadrani iyo longement iyo idokana vice president Nurdin Burhani Nzuani katiwa ikililu hajaezi hisa Mustadrani hajimilikisha longement hiyo bahiyo longement hiyo ijaibaki hata hajaharoha vice president hende ministre haigarde haroha abo tena haja tena nge president de l'assemblée haigarde no normalement voya lo president de l'assemblée kaula dhimo ya assemblée watahe nyumba wamnike shati ndio parce que banu hatokati dwa firibunu ya ka vice president de l'assemblée
nyumba ila ilo article o wazisi ilande ya kana dhafirbuno no yokatio ikaya mndu personnel quand tu trompe ha e ensemble wa iwajiri yabo mustadrani hato garder longement hiyo hata basi hula raisi azalia liyo armoye nyumba ya itandra ya yahe longement ya rango kati ya lojeshi hata jehonde leo yalo niyo haba hajimilikisha ze longement zilo yabo pia yo ngiona takriban kati longement raru wadzimane yahe nne haba hato wandu wakaiho pia kabati wakati wa sambinga mweshelo hamada haba hato wakati wa ikililu waka conseiller tola ya doka vice president wa azali mumwali tiji Ben Mansuri tiji hambando hadokana longement hiyo ze longement hizo zitolwa wandu pia haba azali hato jimilikisha mnamra ya huo yo quartier ya kamili ngaruona wandu ze longement zinu zila dhimu zinkilwa wandu wa serikali wanzuani wa mwali wa maore pourquoi pas mfano halafule wainu ngojo parisa wandu walona nyumba particulier wawajirisa wandu wanzuani na wandu wa mwali mndu alo ministre yalo secrétaire d'état yalo nomewa yalo député hende hafanya 3 mois hausimwa hata enna kajalive nyumba yala lao parce que ngutaho ya taratibu de serikali de imlibie au trésor ze manda hizo zibaki hata kwa tuliva hande yo la ministre hande hatulondani wandu wajomba ngomfunga ola mndu babala hapulwa sheo babala haja hizo de heli zijiru harumenti na banu ze longement za daula zinu ladimu zimilikiwa ha control zi affectewa madepite wanzuani na madhamana wanzuani na mwali humasiwani wajarma hazi haruma yeshesi washangazicha shale wo yinu ngoju parsa mndu muitsandra mjini yalo na longement moroni ngoju parsa mndu moroni yalo na longement moroni na balange no hahe hata baisho harantize dhamana yonga mosheleo Abdurrahim Said Bakar haka ministri wa Sambi haka na longement abo hata haroho waziri haka na longement hiyo hata kata mwezi ya ikililu emweseka haroha ndaba hukule hula ngabo wandu rawahunda ukana warenge longement za daula wajimilikisha hata habaha wani wajanzihe madina wajimatrikile surtout majeshi haku surtout majeshi kiasi utosha majeshi wengi warengaze ze longement za serikali warengaze ardhi za serikali wajimilikisha wanze madina yao hizo gari zijuao hata hizo rahamba bana ngabo wandu wenda retreat majeshi wenda retreat madhamana wa daula wenda retreat watu uroha haruma za longement hasibabu kwa turoha haruma za longement bawowo ngwaonezi yunde namna za ngozi longwa ndo haruma za kwezi ngabo longement bwa kumur longement yongi wa mfasi ni ambassade de Chine longement yo kartujwa imunyi ndo ndo biswafu ngabo wandu waloyabo haini siku ndona tsobirabo 18h 19h hata mpaka 22h mbuzi yo utinzwa abo haini siku na uchamfu mwinji ufanyi hao banu yabo yo longement ya daula okule amfasi ambassade de Chine mrebi rabo mdu fikiri hama balanga abo mashuhuli hau ngabo mre hafahu ngila zila reunio za mandari na uchamfu utongo ufanyishi habo wawandu waume ngabo wandu wengi wajoyu wane video yinu na waona obanu wajohelewa hizo namba obanu wajohelewa wandu ni wavumba obanu toko banu hena mnaintia hatu ya rendwa dakandaka ni madhoma na jimla ito fulani au fulani pia situation ya husu ze longement neze ardhi za serikali kwa parsa mndu leo inu havotewa gouverneur hamasiti faurata haka gouverneur yabo arudi ya huzi wani mbaba hesa ya kama maskini shabu ya ja gouverneur haibuhua haibia ile kipere hasibabu yezi yani zirongoza husu arudi ngizo nziro surutu za arudi za serikali kanza rifanye mna flash wo ivan leo na singa sarmu yanketi noro banatanga roja rodo madzina fulani na fulani ya arudi yanshi huyo ya daula shaharenge hafanya matrikuli hotopo hende halibi wandu hiyo hajimilikisha wandu wao ngarizijua utanongozo pia ngarizijua ngariwajua pia parce que banu karna okiri mru hamado kule ambassade de Chine hula unjio moni hula balo longement ya colonel Ismaila Munyida ho yajimilikisha ardhi hiyo hata ya waha na banu longement hiyo kaipulwa yo hanza ike modeli la wiyo ngabo huya hunu aju kote ya hunu garage mrika hula ngo pariso wandu le woyinu bahano rijua osisi lo na mama ngomine na mitano ko bahano wandu waduka longement waipula bahi wa hanyumba majumba yabo
ruwa jimilikisha bahika wandu kwa tujua hata manongo itoka yonti zenongo ani mshajaja ulio harumenti kanza profiter wenese mbabiyo wakomori hamadizo na mambiani bani leo mada bilinjo kwa mbaba anu abandi ya huse dialogu na mimi ngamanzo wandu wanielewe ndondondo ze message njo kauzito abantu kabanu ngarijua ondro namna zenongo zinu zendao ukangara zitundao Rais Azali hakubali wandu wa makandida ya ketida inu wananya wafanye mahadisi ili waangalie umkayondro wa henti ili henti jo upangayo haukaya ekaleo Rais Azali hakubali hafanya apeli ya dialogue na siri kubali kaifanya Azali kaya joka katuta dialogue inu ya behe komisio wende watanganyi hene makandida wandiseze preliminaire ye juma ya rakaushele wa mfomonti mfumbili de investiture ikale 24 wandisa ze preliminaire rizamba shakt kaanza wa kumori ili mwelewe ndondo ya objective ya hedi ya loguinu ukana investiture kaufanyishi hale 26 me Rais Azali intervention rediscours ya hahe ya shifaranta rediscours ya hahe ya shikomori hafanya apeli ya he dialogu ili wana wakomori wa kenti waunde shauri ene watoe krizi ili harumenti kasikarla wa uzamba kabati mungu jo kauja ya shanji inti aya ya mswahafu yanu zinu mishinzi ekaleo Rais Azali hakubali harekonese ukanadhimu wa komori wa kenti yabo kabati mundu ni waziri ni tijidobi ni secrétaire général ni directeur tijidobi yajo kaushinda ya timu harubati harumaizo raisi ya sayakubali wanu ho raisi hozamba harumai intervention yahe ya investiture ile sasa kanti bala wandu pia waelewa kanga mahadisi kweli ngabu wandu wa ngendiranje huyo samahani kweli ngabu wandu wa harumai gouvernement ruwajuao shana na tena ngabu ma opposa surtout wandu wa hemilie gouvernement wa Lufaranta wambao mnyanya mwinji ya usema hadisi yana kanza banu leo jeru onese mbabi manabani swala ya dialogue yinu yintulinda mndo ya jansome mimi na hadisa uyamba abonge wandu wenji wa harume gouvernement na mtie jonglage hama waske banu ze jonglage zilio za wandu wa harumezi bandi tena na wandu watu harumezi watu taha dialogue yinu itovumbula mbabahanu hata mali za tolo za nkilo ma journalisti no ili watiparo ivumbua mimi tiparsa journalisti timabeba nza barindi mtu hambe dialogue yinu mbawe hamba hai ngwanzo riambe na ngari tongo nkilo mbahindu tambe yapo ngwanza osisiri na ritawe dialogue rimnikeni mbahindu yapo brandi ha mercenaire ja Bob Denari hani kupe telefoni karja hadisi tena nempara katurenga journalisti huo hapo tikanza none sebaba nle ubwa kumori kana wano hadisi dialogue yinu sikarla wa uzamba ndondo ranyimlo harumezi Emilias Manazali ikaunyide mas premier cible mana ekaleo Azali haja harume dialogue yinu haisisindi ya ndondondo harume investiture haisisindi ya ndondondo juzi baisho ya intervention yahe harume yidi kaijakande sha haivumbua abor kanzaru onese mbabi banu kana ni wandu Emilias Manazali nyido matongesa wa Komori wajihunra ukana Azali afanye apelinu ya ukana wandu wa kenti wa hadisi deze errori mwazifanya ranzi Azali harekonese ye dialogue inu wandu wa kenti wafanye mahadisi na vanu eske vanu nyi wandu Emilias Manazali nga manzaoro Komori ke ama Rwanda nga manzaori nje haruma guerre civile hauri nje haruma genocide haukanyinyi wandu wa hezi imana Azali ya para yafanya apel ya he dialogue inu ya ikubali dezitendwa nyi wandu mamimilia mwazifanya haukam mfanya ndongo za tumba mpaka za tudunga mishinzi haiwonese maarifa mashashi mlo nayo hauka yeze ndongo sikarla wa hamba ze ndongo za jiri le 14 janvier ila iwonese maarifa mlo nayo nyi wandu Emilias Manazali grupu ya gumsese homa weni
ye grupu ya tindila we hofumbuni nyiti wandu mlona kapasite ya hankli na hikma ya utongesa leo azalia tiparo wa Komori wakati wa hadisi na vanu nanzori doelewa tena ni wandu mahimilia sumane azali ukana vanu ekale umabaka mtuta dialogue ngamjo ushinda asume mana ngabajobu hama opoza wafanye disposition za hao eske banyu ekawarengeze disposition za hao eske banyu nyinyi banyu ngamjo ukubali ngamjo tamdibe yabo ngaradora nji haruma mharbati harumenti ngaradora nji haruma guerre civile na izo tibizo wa Komori wasweteu wanema kandida de le début ranzele 14 janvier ze votizen zajiri hau chwai zajiri hau sidifu kabati kandida ya suhete wanjie balbala harumenti kabati kandida rangu omwando rangu janvier hata jehonde leo de amani ya heti banu hina mna woroto kwamba raisi nguparo amani kena ukiri raisi ya pare amani vanyunyinyi wandu mamimilia muhundi he marambani na utamharubatu ngabo wandu hatarizijua wao walu haruma opoza wa manipule waoni wandu walu haruma ezi haruma haferi ya dialogue yinu na vanu sisi dizorotolo zamba rijo panya apeli hakuvanu ya usiye diaspora warenge disposition za usiye dialogue yinu waishangiria mana vanu dizorotolo direzeja vanu ya hatu communication dialogue yinu yandisa hasibabu voti ngejuka unjanziani hasibabu hadisi yanu ngafanywa hasibabu de voti za berenge kabaja ka voti janvier kabaja joka wafanyiha dialogue she dialogue yinu ngeladimu wandu wa hankulie haini ulo na ndongo ziona yaona okana zirongo zinu tatizibe hawatengweni ngazjo faidisha yenti ya Komori ngeladimu mri atizibandaze yatahe yenzia hata ziwondogozi waswili kabanu rizamba ngarizamba utena wa Komori mlo Faransa mlo harumazenti leo tumina mwana mshohangu ulo Marseille ni mruma haini mriabo ngulibo bie ya 2400 euro hardio na wanawaili walo hama baske mwana ubaharo wodo utoli babie shamana ya sarenga 4 wasangulibo bie ya honda 2 honda 3 4 uheya wongu toli babie hama mdu hazi imagine baya hama ndailo inu ngamanzo msezise banu sincèrement nyi wanru wa diaspora msezise okazio inu ya mahadisi yanu mana mtirenge kaba fanyi mahadisi menji kaba jatulo ndongo nziani ritido zamba haukabaneza mkabati ujue hizo ya shwe halajana kabati ujue ya shida ya shele shwe halabo wotasi ele radonio inu shana risezise occasion ritito conclure ye za husema hadisi yanu kana iswiri ndongo kadha tidena mna hiyo wa Komori na risezise occasion ndo wa diaspora rinjie haruma rifanye katiba la huse ze besoins za lavimu yema diaspora wazi participe wazi hunde faida walo hulenenti hamadi madepite leo inu ngariona ujuzi Senegali wakavoti wakauwaze makiesi ale kiesi la Faransa la Paris wawaze la Marseille wawaza diaspora hau jimla haruma zenti mbali na mbali dunia kamili na waudu wavoti winji wavoti we kandida wa rais ulio Senegali habaha dumaifai halafu itikanza nuone seukana vanu na resezi se okazio inu ili wandu wende wa propose rihunde shawiri ze tambu zirema wandu wa diaspora ze tambu za ze biye ze tambu za husu ze diaspora wado participer ma election shana na tena vanu ngabo situation ya homwenje uremao harumenti ngela dimwando azitwalie ngela dimwando fanya shaye kade namna inu wandu taho wandu wa himiliezi azali wardiwa na wandu wa hema opoza wandrabo wataho wa tem harbatu harumenti manaba wandu wazali o winji wa hao kipia njaba pia shawo winji wa hao wanjia balbala za use dialogue inu na vanu ngari parao vanu hajiku ni wandu wazali mtota dialogue mtijibandaze na mjibenue raisi mwambie raisi kakatusa dialogue inu mumjibu haruma media au mwambejau ili mrambueni sha vanu juzi yemirwa majia si hambu ijokiri bangu he gari mbajini bala hau gari itanraya hau gari hamamvu hau embude hau mitamihuli likahonda mbajini mashuhulini hau wandu wakahonda mbajini hau hambu ya hemi jimirwa jina lihunde bala lirohorwa le gari lifanya aksida wandu ngabo gari la rohorwa na maji na bala la gari la mitamihuli
haukaba ye kangali jao kabati uko ujua ujuka umwamia nelitojoka umwamia yabole lo inu kanyi wandu wa Homedi Msaidie na Belu na ze Ibrahim Mzee mba guverneri ya mbato hiyo mtia balbala na fitna iliye dialogu inu iti waswili banganyinya waharanga mtia ngamanzani hiyo yabanga mwenjeze udiro rahanu uliyo haukaya tizamba banu ngamzirejezo hena mna nyinyi wandu mahimili ya Sumani Azali mlona mjirenda ukanganyinya akili demana baunga buma opoza wajidai ukanga una akili rahana nyi ne kanyinyi ngampara onkodo na muipare haukweli mananga buma kandida wajo munga buma kandida bo hama opoza wajo tukiwa nizo mjo mfanye wanjie balbal harumenti halafu kati hiyo kabati ujo ka urohorwa kabati ujo ka uparsonda hubi itongesa nyinyi wanyi nyido mlo wahara nyi wandu muhimili ya Sumani Azali kabati ulalikuwa kabati ulo nandu zahe hafa mahala ya subutu hende kabati yala likuwa majilisini hende haukanga nyi wahara nezeu nganyi wahara ne hasukenga joenda hata mwendo mwono juzi ukana Juneidi hare mwambeye ho mjini hao rizamba ila ti uvenza ila utukivu na hizo ngarimonesa oni banu eni ngo fikiri mri ya ula wao hao unjo kahonda nkurana sima ende ya remo okoti unjo kahoja dembeni ya remo okoti unjo kahonda minradu ya remo antoko abe miji haimba jini fadhali kama mji mdwa jini donc yode namna nyinyi mhundrao nyi wandu mahimili ya Sumani Azali na mjibenue kama nunga mlahao nkodo alafu katila kama zimhundruni mje mtsemrati njie marambani mrati tawe moroni mrati tawe yatihame haukaya ngari parao na lazima wandu wasezise okazio inu nyido matonge science ya runrabanu haukaka tidima ti ulozi ti unono ti ekonomi njema asilan abadan mete Azali anerere harumaze ndongo zontipia ze domeni zontipia mrende Azali tihindu harumaze domeni zontipia nde atuongesa leo Azali ya sezise okazio inu wana wakomori waje wa kenti wandu angalie ezabira nai nezi joka utahaje twanziani wandu wajo hunda shawiri harumenti shale oika kaini mndu mtotahde za hae bizat yokabati ndongo zoparo waswili harumenti hatu na banenti hatu yunti manyahuli ho jomba hanyu no baba hanyu no dada hanyu yununti ni fasirianti iyo ya ho wandu pia shanga boze bahati ngabone namna Mwenyezi Mungu ya hanti ukanyido mloya abo leo muongoza oyenti ngamuongoza onai yabongela dimu mkubalize errori za hanyu babanu yema nasalia sezise okazio inu ya parowa nzo parowa na wakomori wa kenti wa hadisi deze errori mazifanya nyinyi gumsese homa weni ambude na tindilawe hao fumbuni mmete enti kao muirende tihindu itonge saleo de mana Azalia tahao wakomori wa kenti wa hadisi hahanza harumesi jainu uyo ni dini rongoze makandida ni mwapare makandida watanu ni maguverneri wantipia hauka vanu wandu wajo kaukoza na tabihe yatitabihe shabanu ngardu hamba andro hajiku ye dialogu inu itwanziani hasibabu voti za fanyishi hale 14 janvier za mapresident na magouverneur ze voti zibiri nai bandia ze voti zabira nai wanjia mkonti wa mahadisi wafanyiha kolektifu ya makandida ya presidentiel na magouverneur ngwaendelea ze haziza hao hatane namna ya ufanya ze taratibu hata wabuhe shawiri ne zajiri zitujojiri tena izo de zazaya umkonti unu abo leo nyi makandida tena wakomori wahamuonanyi wakomori ngomtafuna oni nai shanyi makandida na msezise okazio banyu ili wakomori mti wavutinze toma ya haukahaba hawandu wakanti hakahadodo garlinda omwiso wa dialogu inu shanari wambe Mwenyezi Mungu siwasaya ngarotodo mombeleani dua ekamngwa benze ye dialogu inu ikene shawiri jema yezijo urengwa desizio haruma ye feideru tuijoka utonziani Mwenyezi Mungu ajailie ziendele usoni yensi hatu iro haruma zitabu iliyo yodo bano sirjo uomba si karatijo wasaya doka hamba ukana yezijo Azali kana ufanya rongo yezijo ka ufanye kana kazina aplike yezijo kana ujwa ufanya conclusion rongo rahaza tuandisa si wasaya shanyi makandida nganyinya enterenku
na nyima kandida tena ekanga mjihisiu ranyima guvernor rire ma president Rwanda wa mshangiriani ze Jamfarabasi ze Razida woti pia ani ngeladhimu nyima kandida tena msezise haku wa Komori wajwa ukana toma ya haukabanu ye toma ya wa Komori watinziha hele vensime maisho ngabo wandu nusu waelewa ole pourquoi shabanu yenti ya hatu keja jujo ufanya namna ila wakasisi sikarla wa uzamba harumazenu za intervention zatu zabira kahe namna yenti ya hatu ya juha ni namna yenti ya hatu ralelesheha ni namna yenti ya hatu harume superficie rejihundrao kardiazo ya nkodo na baya vanu ila de namna kabaja jojo wafanya henrongo he namna ila haukamono juzi yele 26 la avale 26 le 23 moroni kavidi haukani mndungu tojihanto itwani hahe ngutrao endeza hao sheleka ngabo baya yabo pia moroni kavidi wala hata mwe konseri yafanyisho pale wala onti pia wenji wala tukaurantre umijini masiwala abonge makandida watano mwashangiriwa ni makandida he masiwa hu governor na sezise okazio inu tena wa Komori wajwa ukana huba wajwa ukana tomaya ya huse dialogu inu shatena unafiki ulio kisa swa makandida kisa swa wandu wa muhimiliani kisa swa wandu wote pia unafiki uko na parukaya sha wandu amini hu hadisi yanu nganzao mwende jusqu'au bout ili rihunde shawiri yenti hatu jo pangayo dingohi ba wakati uja wala dimenti hatu ipengao ridiri wenese nyinyi makandida ukana kabati droit à l'erreur ngabo wandu ma opposant watia ubalbala harme dialogu inu tena kanzoro zone stido wandu wa hezi bahi ngabo wandu wanzo te balbala hasibabu kakartukabo yabo dialogu inu itiendele na banu sikarla wahamba dialogu inu kena uporo jua ukana ije itanganye na wandu watukauta havoti rizamba ngardiri rizamba yonyi makandida nganza mrengeze disposition za haneze hadhara za hanyu ye mri aladimu ya kai harume dialogu inu de mri yambakana ngukubali kangabo voti rekazibiri na rekazibiri ndo monti ye mri wa societe civile ujokauta haya ke haruma voti de mri kao haku manabanu waruono wandu wa societe civile wakauhibilia ze voti zila rama opoza na wandu wa pouvoir bahi wandu waudu aladimu wakai sisi ngartojo zisi sindia wandu wajo bamba kana ebanu otodoreza kaujaru media logo otodoreza zando konzima karna ujo hamba katide namna hiyo inu dialogu ya hema kandida na ani abo hema kandida abo bazima nazali hakaka kandida wanu hato wandu wahimili asuma nazali ngamona ole wenu wandu wa Ruma ni azali wende wake harmaze preliminary wa programe wafanyema hadisi ya dialogu Johnson yani sio toka wa ministry hau wa mdu karibu azali hatrie harenge wandu ya waaminiu lijafala mola hahe de mana ya wabeha ya wabanyu nyinyi makandida na mrengeze disposition za hanyo ye mri aladhimu yakae wende yakandanya harumaze voti zinu shakena utokiri lalebo tasiri juhe rihunde wandu wambakana kwa tuaminize voti zinu wakaumdeani wakamtomu manani bumahenda halafu je mkeda nyao tena mkenchara matablu ronzi nzima muhadisi harindongoza husu voti zabira ya rabbi bo Mwenyezi Mungu na vanu narjua ukanyi wandu wenji wa maopoza walumuoni muoni watiao watahubatie wake trouble harumai dialogu ini abo ngenyi makandida na mke solidi hama deheli mandisa hata leo mjou waswili wahanu wa Komori wajou uroha za nyura walonizo wa Komori wajou hunda hikma waelewe kabanyi wandu mwafikiri yao haukaho kweli karna ujo hamba ndrabo 80% ya huwa Komori wahisatwa maya ni wandu wa siasa shanga ruomba Mwenyezi Mungu si wasaya ukana karna ujo wahisatwa maya 100% ya 20% si wasanga siabo sisi ngare encourager ye dialogu inu ze structure zijonja nziani dingohi haukoa inu faida ya huwa Komori pia jimla inu faida ya huwa Komori pia jimla na singari parao ngarojodo zamba ye uanzo ye ulona fikra ye rekala dima rekala ulozi reka haini domeni toka yonti reka teknoloji ya
yafanya raporo ya hahe yafanya hata yaende harume dialogue ya propose ili wa Komori rijo hunda shawiri haukai krizi inu krizi ilo harumenti yukena paroroha kaundu kwa jakantu hadisi wanu hata harume Allah ya hatu yokirindu hakana problemu si uziona wa baba wa dade ushinda wa mana wamba kwa tutawaone mwana fulani bahonde hulola mwana wa fulani hauende hulola mji fulani kujanambia hulola fami fulani kujanambia bwana wangu mtutani huone mndu hashidi hafanya senka haudi hata diza daina mbabahe watina uvirana shaka wana porobu ha solution e kakuja kansida wana mbabaho hata wa hadisi yabo ladhi mutahi manzani wahe ye umko hadisi daina mbabaho ndo ye uko ali zozo nchipia yabo dialogue haini bahanu ngabo ladhi mwake dialogue she dialogue inu ya habiliwa ni mhuwa hidaula diri amini u wandu kwa jotale fitna watie balbala hawana affaire personnel haukalewo inu ngarzamba obanu hawanzara timize swala he dialogue inu kena ukiri rais wa daula juzi raka bijabirata insemen ladim fumraru leo ya hoa ya swalia al-kasmi ya zamba za huse dialogue inu kangi automatiki wandu wakentu hadisi yabonyi wandu maumili yanganyinya interim jouer role nkuu ili mhunde okazo hakabanyi do mfanya error inu halafu mhunde okazo mjira trape wandu wakentu wafanya mahadisi yanu ya jo hunda faida yes jo hundi habo zifanya federu tuyo itwanziani iyo ndeza lazima mshukuru kale woinu na mkensi ngari subutiri zambe banu kale onyi wandu wasumana zali muhimili asumana zali ngamanzao mtebalbal harumenti ngamanzao mmete azali ana error mwaifanya na mbulie hanu wandu ngabo wandu wenji wamtolia oni ngabo wandu wenji wajipanga wa timu harbati shabanu imane mi harbati ni tofanya hade apeli inu yafanyisha ya dialogue inu yabungiyo na entere wandu wa juereli nkuu wandu wa jouer role nkuu kiasi ya utosha dialogue inu iwaswili hasalama wandu wa jawru harume mizingirili yo samahani wandu wa jundra harume wonze watu ujosa Komori wasiha wale nazima ndandare wafungwa watu pia wenji faransabo ili wandu wa jawru harume harbati ulio harumensi wetinizo ni wandu mahimili ya suma nazali kamtina nzia yobira haukale woinu mruja belu mruja umedi msaidie nyiti wandu mjoka ushinda hata mbaye mfia yeze nongoza nzozi faida ya henti hadiru wanesema opoza rekama opoza mlio harume makandida rekama opoza mlio mbali mwe makandida mwanzo mte balbala harumenti hasababu de dialogue inu rimwelezeni ukana ekale bayali ja lutora horo wandu pia ile bayale hija ilola huwa wandu pia kamna ushinda mmetrize situation hiyo already haba matuke banu habaha yemana wandu walu harma amani hata investiture ila fanyishia watu jiri problem bado tu kaina makandida wala kwa hiyo shida wafanya apeli waparo wandu pia wamba narafanya jao shainu ngabwe malezi ne biswara zanti haukabane ndongoti do upara wandu wasepareni yenrongo do metrize zo kaujiri lewe inu majeshi ngwa yabo ngwa jofuka faida ya he serikali vahewa na maraia wajudubu pareni wake faida ya he opoza wandu wanjilane wandisopulane zitwa na vanu yensi ya hatu tisawa na Rwanda ila ntinku no mono wajiri guerre civile sisi ngarjula nao pia ngarjula nao harma ngarjua wandu ngarjula na ngarsina ze fami wajumba hatu walola maze mabavu bali na bali ngarjua ze nongozo tipi abo kairi muyelewe ukana vanu kena ukiri kaka wandu wakantu hadisi na singari parao haku makandida mrengeze disposition za hanyu makandida na mrengeze disposition za hanyu wa Komori ngwa ona nyura wa Komori ngwa jojibiwa wahunre maelezo kusuri mwe dialogue inu ya juu kam faida nenti Mwenyezi Mungu ajailie dialogue inu iwaswili ubahanu wandu waifalikiu ili na sisi tena hahanza ili rijauzie deba hiyo riwene sebanu harma manada mwenza hikma na akili rangule 26 mai hata leo le 20 juin yabo bientôt dans 6 jours ngardo fanya mois rangura isi azali ya hanti wa kirasmi mara isi wala waja Komori kidasturi ne kihikma ne namna rajuha rahunda ya namna regimu ziko nje armanti ikaubidi ka hata haba hawa wandu gouvernement isai hantiwa shasi ngarele wao ukana nyinyi mlo yabo ngamjodo zihaze mbe harumwe mazamu mwetie miharbatu haruma morvili bema journalisti wa muimbiani grupu ya Muhammad Hussein ili bahari ngamanzao mji haruma gouvernement
shangari amini ukate muwa hedaula ze disposition ya lonizo za uhanza wake apezma harumenti abo ngarumba udua Mwenyezi Mungu ajailie ye gouvernement yinu hantiwa shaike ye mahadisi yanu ya saya julwa faida wandu wajue faida rutu ikamwa benze abo ngari ziomba be harumo pande huo mada ya raru de hausu le jeshi na yamba bana tione sabanu kana le jeshi la Komoro mikala wa uzamba harumo video za bira ngilo makorompi osonwe maraia ngwarenda we maraia nai shabu wa Komori zo na kanzanza bevanu leo juzi ya hele 26 Mei Lukmani hende hahulu tenu za hahe haja kaunika le jeshi pia ngabo majeshi wasubuti wa mwambia wamba ukana no kartutaha zetenizo bayo deja mdunga minio bayo ha exigilo hukana kaleo ngawena etenu haukutine tenu reka hurenge tenu reka kujarenge tenu quelque soit ngojopuliwa ukautinziwa ralizi hiziraru harumao mshahara wa haini jeshi ya wema pesa yao yonti pia ya kaurengwa yabo ya nkilo Lukmani akauyarenga halafu riwonese banu tena ukana Lukmani hende harongo wa oskadro nele zebehe wala kijeshi pia haini ujorenge tenui ne inu tojorenge tenui ngujopuliwa ralizi hiziraru harumao mshahara yabo yonde ila dictature ivumbulo ukaleo mrungondo ya exigelo ya renge nguo ya mbahindu ya tou yanza ya puliwa mshahara enyi madhamana wa hele jeshi wa Komori ngamjoka urenga decision di mkubali mbuja Lukmani ya jambazi zeni kanga mweshelea harumo investiture le jeshi ile ngabo surtout ma gendarmerie wana tricot bleu ba hizo des etenu Lukmani ya zikomande bonze yaje kauhuliza le jeshi hamvu wotina hatamba appel d'offre wotina hatamba amri tukayonti ya hema dhamana hele jeshi shado tukana haja yabo ha exige haini mru ya renge tenu ya utojorenga na ujorenga yuamferahe shasta tifanya mahadisi ya mshahara hanyu wenjia haini mru yabo ngupuliwa ralizu Israel ya Rabbi Mwenyezi Mungu waheo wana wao winji wa majeshi masoroda kwa jajibiwa shawa wadaza wafanye kwa dizo ya hamba ani yorka hanzari juze situation ilio jeshini yoni ya tiashi yengo haba lo balbal harmale jeshi watoto wenji surtuma watoto masoroda wenji watoto waishe Lukmani ya vumbulwa na abo haba haelize nongozi ilio jeshini ekamru hajulo kana woye ya kontra Lukmani mtu affecte wa mwali haunzuani ekaye mzuani ngo affecte wa mwali ekaye mgazi jangu affecte wa nzuani yani ngwadanganywa na ekawa jua ukana wanu wa kontra Lukmani enyi madhamana wa hele jeshi mrenge mloya abo mtongo urenge wa decision hena mna hiyo haini siku hata ndi mto ushinda majompoze ze capacité mlonizo mto ushinda majompoze ye capacité yani omisomo masoma mto ushinde makompo majompoze harumaze daraja ikaude ze grade mlonizo yonge wonesa ukana nyiti wandu masoma bayindu shanyi wandu ikao ambose mbe hauze Maroko mwende mkamti ho mlima makuskusu hatabahi kamtina hatamba rongo choka yonti donc sha mjabo bahi kamkubali kamtina hatamba rongo mwimba amri toka yonti mwito wao sha toka nganyaze grade mkanti yabo bahi shangari jua wao shatongesa ana majeshi wa wenji wa huu makoloneli wao maluetna double makapiteni wabuli wa mifereje ya rezo za mapesa menji yakatio wasiziduku wadaza akonga bandu wajuka waju wanduhuze majeshi wao wajuja warongowe wambiukana balare mbajao balare sijao tukaanza nivulize mna flashi wo mbabi nimone seni mada ya hangu ya mwiso kama kawaida de situation ilo domba video yangu ya juzi ni 3e jour tizone saukana ngabo mndu notable ya Ruma ni Belu shanja vumbo mji nja mvumba le dzina leo inunga ni mvumbuo ili yaelewe kandae ili kanga mumbujo kausubuti ende asome hitima
kamra kaza nrabo wa handrongo mbili mrushitaki au somo itima usfamadi hofumbuni notable ujidai kaye notable halola mvuuni haruma ni belu yende ya tahe enansiemer Muhammad Jambaye banda majila domba hende hamrumia ili haria fanya hata ya manise yaliburwa na depute Mustoa ola usfamadi hende haonana na Siemer mbana majila domba ili yafanye taratibu kabanga mina misio nganzo uifanye na ongo juhunda mbahindu ustere belu de nruma yemba hindu hiyo ekahushindi ekahushindi hutia balbala aliburwa na Abdurrahimi Mustahi wa manishihane ili ekaye domba ngereje yune depute wake mdomba maana hizo deze place liyo aliburwa yatihundri hekange na mwishiliano daina Abdurrahimi Mustahi yolo bahano rakanzari uonese ukana emrumbaba hamandawe usfamadi ujidai ukana wewe notable ujidai ukana wewe mengoni muandu wakata ushawiri harumemba jini bayusha uto jini kadzina hakaweti notable watimia wendenda dahoni lanswiri usfamadi uchi notable watimia kuna ujua hukana notable watimia fumbuni na yawa mze mwinya habdala ngena muo shabelu hakautahawandu ya dua rumia hajaha kurenge dawena ninga ngoja ilia ninga hahibi mbuzi notable wa kamili enda hiba mbuzi ngasina mwezi bano wedo wandu wadongolia ubelu fumbuni hahibi mbuzi vahe usfamadi wewe na banu haini mrahiba mbahindu ya hula mbahindu ya hiba wewe mwizi usfamadi enda some hitima wambe nrabo ekakujenda wahula mbe ya hiba wenda waive hafumvu humjina hemru mshahumvuni waroha yawe mbe iyo ya jarengo harume mashuhuli raheja hisa hata chongesa hata haka batimru huono bahanu ili hasababu de suala hiyo rikanza ronto ina sahabanu nruno tablu hamanda usfamadi hofumbuni ikao wandu pia ngo hujua wewe hukafundi hata udosome sadembeni ike kweli leo yinu huja hukubali belu nganzo hurumia utefitna na banu wewe juzi ueshuwe haukaweme ngoni mwandu warumilwa ni belu mwalabe bada majila domba muhajana mwende mlaba bana maji kaija pase leo yinu ijale wanga mtaho hadi mtie balbala wende wa manise tumbo nanye haukali iburwa ancien ministre na Abdurrahim Mustahi mzee Mustahi wode mjomba waliburwa tizamba rama video ya juzi yabo waili wa makuze yeusfamadi ngamundu mate balbala umbise belu ya tie balbala hanuma famille hasababu affaire personnel bahari ngojo kilo envelope ya 10000 diri wanese banu bwa fumbuni ukana henamna sisi riele wao habasi wa mijimirwa jina yamba jini hama fumbuni ngamanza umkolonize bada majila domba na yuke na ukiri ya ukawa fumbuni kamturongo wa harumaza ferzino hizo kweli sukubelu yenda ya rumia usfamadi huo ya la baba na maji wabuha wana wa fumbuni wa kweli wenye fumbuni wa rijua wemeze athara za hao neze famiza hao lakini mwana Said Hassan na Said Hashim uende uambie baba na maji kakarja kubali yeze ngo mwamba mfanyiwa hiyo shukra shay situation iliyo ya hay belu ya tie fitna harumemba jini ya tie fitna harumoyebe domba yende amani se domba ya rende domba renge mateka domba ya itie balbala ya Jones kae de mwasi inane wafumbuni mdaza msiuha kamturongo haruma swalaini na banu swalaini wadomba wawahimi hamaka hadodo tizamba banu henamna abi ya jikaza wakaye mdomba yemba na majila domba ani mtoreo abi ende bana maji maudi ende swale juma rione kana usubuti yende ya swali juma bana majila domba hesi tuyaso ilo bana majila domba wa Komoro abihe namna yaljikazao waziri wa energy ukana yeye mbana majila domba na turambia dizorahamba banu he situation ya abi ngiyo hamadi ya depute Bakari Hodomoni hauka depute Bakari Hodomoni ye uparwa Sedali Bakari mruna tsojabanu ya labi amini ye kangu juo ye mru wo kuhamba Sedali haumri anambie kamza za Bakari haparololwa ni mru hamba Sedali
na wengu paro sedali ubakari sedali we hamlo lamda zahendi o haonda hu yongi yo hama belu ay abilelo ye difference iliyo entre bakari na belu kana mdaze wa bakari hafu hadishwa domoni shao kombani la mbajini shaabi weti mbada maji hazitendwa weti mbada maji hauzalendo weti mbada maji hafaminku we mfumbuni hujiintegre fumbuni ndazao hafumzisha fumbuni zinongo zao hujifanya fumbuni ija hupanga wandu wa haho anzambo bandu tizamba mzirejezo ukana moto hamba abu sharafa mbada majila domba uodo wanambwa wa haho waundu wakaura azaliye uhu wakauwarumi abu wakadauna belu ili kontro alibura juzi lewe inu belu nga mfanya mpango mmanise alibura na depute Mustahi ili kebala nyinyi dombe hawe domrejeza we domba kamturejeza we domba ukabano we domba yoikaya haukanyinyi domwa ungwa ntondo mbili ekalewa azali harenge disposition sahanza yafanye suluhu daine domba na banamaji iyo mtije mbrengeze nongo hizo mzirwawa ikama ndanyi na nyido maimanisa nyido marenda tihendu domba na dizoro todo zirejeza banu wabanda majila domba wo ujua njema warendwa wo ujua mbi warendwa azali hende bana majibu alibura ya nomiwa ministry hende hiho kaja undwa ni problem azali hende hiho sukumda zahali faada ya hafa abi mpango wandu wa mdani huu wa mdani azali huu ili kebala alibura ngena problemu bana maji wa bana maji wasangani mwambioni wa bana maji la doba wa mpango belu ya upanga ya nzo ya manise ya alibura na Mustahi depute Mustahi ili we domba ya nzo ireje ya alibura ya tiujuhundi hayapo hakamengoni na hapo aliiburwa mengoni mwaka uwani ya situation ya domba inu wakati ya lo ministry yabo imana ya kautolwa o waziri ya tinwale fitina ni Junaidi na Belu dabo ya kauwani ya domba katidena mna inu hizo mafanya abongeleo tikaanza dini toina swahaba niwonese njo utimize video ya hangu inu ukana nitoina swahaba ya urongoza mna ikundi uliongongwe ya zingiza MG 19 ya zingiza dembe nione semna ikundi wa Junaidi na Bakar ukana ranzie secrétaire général adjoint wa gouvernement Abdurazak huja Junaidi huja olamna pedem kanzile huja dini kauzuki wangu dini miongoni mwa wandu kwa heshima haku dini hopanda na Shawali itunzu ni mwene seni ukana nyi wandu na surtout dini na Shawali nyi wandu wa mastehi na adabu dini na Shawali mtije mkubali mramenewa ni Bakari na babanu huhoza kaguruweti ngalurohoro gari ukana Bakari ngumrohoroni mwende maone Belu hari delegation mwanie Junaidi ya jake ministre na wandu kwa jua situation ili yo harmenti ngarujua we namna Junaidi aliyo mgaja ili ya Belu hamba abo tiishia asiku ngarujua ka Bakari ngwanzo ufanye straight systemu ili jordi urekondeze wa depute hizo pila yaho ijulwa Shabani yetambu moto hamadini wasoma Shawali ulo hazini mkubali mrohorwa ni maguruweti wandu watuna mbahindo itwani mwende mwanie wandu wa peu wandu wa rohombi ukahari delegation ya Kingongwe na ipare saza renseignement za kanti delegation ya Ngongwe itona mndu mdembeni itona mndu mkura na sima itona yatokana mndu mntini mwashongo yo delegation hau yao mabaha na mabuhu yode mana ka ngamtojodo rendwa tihindu ngammone hao malaba ni watoto mashababi wangu ngombe mlo harumwezi haukana kamna ujwa wambanga nyabo mkarume ngongwe mwambe kam tutahammone dembeni mwambe kam tutahammone ntini mwashongo mwambe kam tutahammone nkura na sima eka pashia harende mwato mwambia wanunganya problemu eske banu Junaidi na Bakari ngadisaze problemu za hanyu mtini ya mandu mafitna abo hata lewe inu ngamanzo mdu wanana mafujini kontrol fulani ili fulani atijue wanu haini mdungu jole ridhikia hahe wetina hata mdu huishinda ya ipuwe Mwenyezi Mungu de mwenye ushinzi Mwenyezi Mungu do uko ushinda harizukia wanadamu wanti pia abonga Junaidi embabe yaho usahuli sanga wa malbare dojibi wani hunike konsei ubaki Faransa mana wende Faransa ngamjuo ubaki ho utawe
haukanga mwambo wanu Junaidi kutinanzi yayo vira ya Bakari tijinda wabize keke mjankanywa kamtinanzi yazo vira setfasi tenanga ni msubutini mwambieni ukana kamna ujua uperse harumengongwe muyenge dembeni mtutahamwene wandu wa dembeni hawo mji wa dembeni musi sentini ngamtutahamwene nkurana sima kamtutahamwene ntiri mashongo ukana hariamo ngamjoka ushida mperse ngamperse uje delegation ya ngongo itona miji miraru iyo delegation au yo kipompira ya wanankatoto mtojwa utamba tukungari mparaoni vanu rimwambieni ukana wanandongo hanyonga rwajwao na mkontinye hena mna hiyo pasko mpira hanyu sausi hata wala mna pede mkanzile wala wahado piblie bai haba haka tusubuta piblie akanga mjula wasibia msamuelewe mpira hili uliyo ele vanuzinu done ze done haba hanga zishange uzishange ngaba jao done zindwa jina ze done zindwa jina zijao hizo ya baki Mwenyezi Mungu shaze done nga zijao abo ngeri kanzari mwaneseri vanu ukana na ikundi wanrabo hanyu wa Bakari Hodomoni mwenda uhabelu mwenda makauta hao waziri Junaidi jano mewa waziri kamtina nzia yobira ebanu Junaidi voya ka secrétaire d'État ya jaka directeur général wa fonction publique hardi Junaidi ya jaya nomewa directeur général mamwe hafanya ndongo hindi harumengongwe hafanya ndongo hindi harumengongwe ya ukamwa numa mwani tena kati roho bina upeu na fitna Junaidi wala demu nyukana ikakatuhula yeye abahi kitawoshtilwa tiuka do ngongwe bahi hata uziwania zaliwa ekaetido ulo shitiliwa ni mndu bahi na shende yani ikakatuhula yeye etido utende ya bahi watike mrujo tende timu uziwani timji fulani Junaidi de nature bane rohombia Junaidi bwa Komori inuti Junaidi tidarme miji ya ngongo ya mwemba jini hata umji wa uziwani Junaidi wapewi na rohombi hizo ngaro zijwao kabati mdu nganila so defi banu mdu joka ujabana ya jahaneze nongo hizo banu sigar juwao ze nongo pia ngari rambuo wandu wao ngari wajua wakada sinao humijini ho uziwaniho mintulinda mdu ya jana mbendongo za uziwani mimi uzambo banu uhatudembeni kuelisha miuji daika mimuziwani mbononga monga mashuhuli uziwaniho wandu wenda wadahoni watimizi wararuano juye utu ya wenga sati behaze demandi ni pishe majilisi paske uziwaniho mimi amina plus yabulelo yunu Junaidi kuna kaujao jaunika wandu leso haunyenyi wandu mlongongwe wandu wanaambwa wa Junaidi mfanyaoze kwezi wa Junaidi kamjoka Junaidi mtu natojarambie yebani ha Junaidi ya kuhadisi dai na yendo muziwani yebani ha Junaidi ya kuhadisi dai na yewa heba vundo ya mwangalie mru ya ludai na Junaidi wa Bakari yemana ya kubali Bakari ya hadisu dai na yeye paske Bakari mru wa fitna Bakari wala timrula namba hindo hitwani haini ndogo Junaidi ajomwambia hewagwa kwezi Junaidi kabatiba ni hahe muziwani hauzuki wahe ikaharambua kawe mrulo na hikma ulo na daraja ulo na senkadri ya soma ya johu kwenye kooperasi wadai na yeye ili paske yeye todo dhwani kana wengu njoni vira yode mana Junaidi banu Junaidi wengari mjua nukunyi wandu wangongwe maka utaha mjemdo virle haruma strategy ukaharinga mudo mwanie Junaidi ya je yake waziri enzia ti isaibalwa kabatinzi yayo bira namlibe mandu ma journalisti wa mindi Junaidi hata namlibe mapesa wandu wa indi Junaidi hata namjie haini bahanu media mjoka unji ya mvumbuenro sha Junaidi zendongo yazifanya mahamwe soneleki nezendongo ze tabia zahe zijulo pia no uchamfu wajiri wantulo tukakabati ngabo hizabahi shana uchamfu wajiri soneleki kabatinzi yayo bira bahati ya Junaidi bwa Komori de ka Junaidi wakajala luba uyomba biona na mru safara lewe yunu ka 2004 ya heziwa havuku lewe yunu na mketi mumlinde bahati ya Junaidi de kajaheziwa magobani enda yare vura yabo hauka hizi tendo yazifanya no uchamfu yapanya kabatinzi ya ubira hapo ngeleo kanza tuize na swahazo leo ruonese mbabi kana ngongwe na mwenzi ze mafiti paske ngamrambulo ze tobia za hanyu ngamrambulo ze strategy za hanyu sisi ngartuonya swaha yo ujomba karidea yo problem ah ngardo natore yarde yo ujomba kana havumbulwa nai natore yari vumbwe nai shakar na uba wandu nafasi wandu mtoujua ze miano za hebavu ya hatu mtoujua mishinzi ya hebavu ya hatu
harim lalamsi wa bahi mtakaravati ikabo nyinyi do mjirenda ukanyi do mwatende bavu hatu nyimba bakari oda bakari mruto na mbaba wodo joka uja ujikazi ka wodo utelewe bavu hatu deputezo kweli udubati shaweti mengoni parce que banu sikarla wahamba banu mrujwa uka directeur mrujwa uka ministre mrujwa uka député shaweti mruwa siasa inu hikma na mruwa najipanga yafanya yani ya julawa haruma strategy ya wanianti ya waniaba ya ndini siasa ya bakari yonda siasa ya Junaidi ndio dawo uko Junaidi we e kanti haruma shahiri biro ha yeto ba usonor kata paro ba usosudi rangu hale abongerele kahanzari wone semba bibanu wandu watudo elewa nai chere mdo vaza wandu makoti motera wandu ngazi ama banu wandu waude kina harume bavu ya hatu wenye bavu ya hatu ngaru wajuao wenye zitendo za bavu ya hatu ngaru wajuao karna umba ni nafasi jimte mharbatu harume bavu ya hatu haini ujo haya tem harbatu harume bavu ya hatu karna umba nafasi abonge yabo ngari kazao yabo Mwenyezi Mungu jori nkezi joka na hairi nasi Mwenyezi Mungu ajalie ntia hatu ike haruma rehma na amani na usalama Mwenyezi Mungu ajalie walo molopitani Mungu yawe unono wanzo wanro umemguya wabe wanzo wanro washe mguya wabe wanzo wana mguya wabe insha Allah taala ramana mmera mwana mshe mwajailiyo malahoni kaudo mjihunda wonu muhazini mjihunda wonu wandu mragalia wana nyimjo ka uragalia nke haruma rehma na amani na usalama darjo wana na tena kamwa benze wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.